Okay, twatandika kandi nyenda kubakira mu program yitu ya Kadara elizoba n'uwa mukaga kandi ibiro byo kwezi n'ibyebi rero tugenda mu misho no kwezo kwa mwenda izane 21 kandi uwa mukaga rubona tuba turahano tuganira ahamera mota kushana nyine bagenzi banje mu studio abo twire twose nabaha ndaganira hashonga ibizogeso Mandela takafire akajya mutaru yange rero kubasa kutunguka rutine musinge gw'ibigogese iyo statement ne shana kanche kongane manisa kingi abo kuba nenses tukwegomba nebinde biturukwetenga nihanga kuza kubera mani katuje military strengths nebi mba mwine chimwemerireho kagaba mani gembun it is education abo a zone invention zebinte berajungwirwaho biona no kushoma so nabo ico bwigese n'ikintu cyukuri munonga ondijo mba mwetara ke Philip akajya ngo education is the key abinge birebe bagira bajya mu mushikiri icumuzo ko kandi cyabe nchigura tarikiri hate birebe n'ushute n'icumuzo bitakire bifu so nabo ico we n'icumuzo tine wo kwigura nabwe basa kusiyo buyo byuti icumuzo kinyine cyaki konga turiyo twenda gamba ari education yabinge turukuteka ngo education is not a commodity in the market ibyo bwegese ceme kubishubura ngabo kushubura inyanya n'entura n'ibihimba n'ibinyobo mu katari bine binge bitwire tureba ngabanye bigani tutegateka ngo education ishemiye kusigaririye tenete inyuma ho twira twareba igana tugira amashomero ga privates agabantu nyabuntu nabo gabaho ebirundi mingi wabahorana bagamba no shot government mbene bagireba kero kubanyika konka tugaraka twijuka ngo abantu abo kurabayo nibikaba babanye Uganda nkabandi so atabo batwene betombwita ito mshoro ya turemesa amashomero gaturemisa ati naho bakirga benda kutamuzira atomuzira henda yaremerwa umwana utashoma aferi hanga so when tujya ngo education cannot totally be treated as any other commodity abo it's a service abashomesa mbina seta biza kutugambira whether they joined to make money or you know so nabo ico atwiro binji ebirukwe kusa ahakwate no kushoma Jweri benye n'umushomesa professionally ubenangira tati ubushomesa abonje batakubureba ka profession ngiyo bushaho bakajya ngo mushaho bashobora bushaho natungeki abo kuba hatumwe no kushanga ino diploma ino certificate ino degree ino ibiri ubundi bakutunga bushana inyuma ho hati oyebuza akabe chikiriya ngo kutungechi mbwe n'umuntu ine certificate achongera diploma atungechi mbwe nico nacho chongera muka motivation oya chongera yakora bachelor's degree atungechi kungalo za kujya ngo no man hatora abantu no wabishomere asiyo biro mu staff room bagenzi be bamubuza ngo wabishomere kandushana ine degree inyuma turebere gavumenti yerwe yigira ngo mushomesa na itaga degree ikibuzo cyahikanira aba immediate kwa kujitunga koraki ashashurwa zingahi why a degree for you to teach a nursery kid no itaga degree eshorasho cyazaho bwera abana bahece kumurwa kubekume bintu bingi tureba abamumba kuri umwihango munagamba taro kushashura sente urakushabe sente mugire muti kwa twahezwe kuciciriza ngabanya Uganda between me and you agati yanje niwe ngo kushoma kwetaga mu effort yo muzire tumumugo mwana wenga nawe turende kujyango umuzire na Israel umuzire nawe agira kuya supporting umwana kushoma umumbaye bembiro presidents ba America ushije kubakamba mu Woodrow Wilson akajya no man can worship God or love his neighbor on an empty stomach umwana yaheza kuzayishomera tarire n'umwihamusha abo pata kubasa kushoma beyond doubt it has been proved so nabo ico oshanga haro kugira ngo umwana umuzira mutebekana zo kwarabe wishomera obano kusikisaka hunga karuma mate obano kubahereza ka breakfast yo mukasheshe hato umwana bono kuyazo mu class ico kigambwa kandi it is proved beyond doubt because nikikora ari bakubikora performance nerebeka muki hatkana haza makasente atamwe bajya mu mutaha sente abantu ngo akasente nketagwa yet government nejyangwa amashomero agayaga primary nagabusha so hato muzire batamuteganza echo tuchege kaho cheza kurugokwe
twiza tureba twireho distributing ebigezo karichira munayishwe kahinduka atana batujyamo nenda garuka kwiyabire kogamo n'iki twize tukareba hato ko amashomero gahumurikire rwa nyuma yo kumurwa kwago turebere of course sente zikiri nyingi mu mashomero abo mwe bakahumurikira abandi bari every time keje tandikire hina abana batagaruka mu ishomero abo kuba esente zuru mwene challenges zikiri nyingi munonga but right now kitire tuganiraho turebere bahinguza kitongore cya UNEP nacyo cindwireme ibintu bingi munonga nango mu yebyo turebe hati nibicereza ngutaciroho ukwira abantu batware bigezo haza boda hatecho nacyo kine kikumanza hati bizakubana bitwabwo bizakubana bigenda is it going to be possible akaro bogamba konka implementation ikaguma ibintu bibiri yaho konko murama gwitu gwizovei challenges mwenu ebyona ka priambo anyeza kukoreka harubinje biciyumbwegese ebitashoborokire hala ibikomu bitashoboroka abo kwa mwene ka hatwine shonga kugira ngo abashomesa bina ibatendekerwa to kwimugaho kunyonje umushomesa hato bina ibatendekerwa government gacera yagitaga amashomero gabo gabegemeri hato twine PTCs na NTCs. PTCs in private teachers colleges. Then NTCs in national teachers colleges. Hatago ramashomero agabiga tendeka abashomesa abakuza kushomesa mu primaries na secondary. So as we speak, enyuma government kongeza abashomesa ba sciences. Namagahura ngo amwe hina ibashire abundi bari yabonga abo kwatubakwatagana. All these are challenges man. Abo kuba kwa batamazirwe nibatambikira n'ibigamo mu staff room ncha affecting abana umushoma now hato kuchondozo kumukube kwashohwire ukoreka ngo hariho bwamshije ukoreka ngo kubayongire sente cyayongera performance y'abashomesa nango kuchondoza nukoreka ngo abingi bayone bashaba ari retirement abo kwaratungiraho miliyoni nane cweke myaka engahe kavuza kurugamo nabaye nesha kompango yaktwarumba kandi cyane nge mpango rebeka ngo na neza zakuba nakireminga kugenda kumura nazo akwanze basaba kujya izamwambusi yanza kuba na targeting hati government nazo bazitaruho akani nesente nyingi now hati bitwantu bireba shanga ngo harumu ari retirement area higuru nonga nabashaba munonga kurugamo kandi abantu babintu bahumura hati habe yarucyo kugira ngo government schools kwenda bashomesa nahaza bari mu private schools kongana baba yabo kugira ngo inaye babene bantu bashohora bakushoma hataho tacyo nawe nkihanga abo kurangira hari batandikiye predictinga kira kuturabe twine crisis y'abashomesa nangwa no kuza tutandikira twakugeza aho kurangira misho kubwakushesha tine bashomesa bakumara nakaba kuki and how does that affect us as a country student Vincent Mujurs ne byarugaba Doviko Kagere sebo uri umushomesa kandi uri umwebembezi konke byona bikiri yabandura musaba kuture webale mwana wanje mutikanisa wa program eji nyewe ndibanyeta byarugaba Doviko Kagere ndi LC5 councillor wa Bugango Town Council kandi ngaruka nkoranka minister w'ubugese na social services aho senior district nashemerwa okunyetaho goni murundi a program yiti nyamurungi yakadara no kweshana na batahi banje abapanditsi batahi banje munyikirize mbahise henda musokuruga isingiro district abantu bisingiro ni babaramusa mwe n'abareno batureba na munonga bavugango tabuni kansindi kwebembera na nabisingiro sausoka bampire rindi zina elyamasiko bisingiro sausa nyenda kumanyisa mwana wanje ngo abantu bisingiro district ni bakunda munonga TV West ni bakunda munonga TV West era ni mpamyangu na hata bingi buri yomo ine TV eshayize na program ya kadara specifically ni bagikunda munonga aho kwa niyo program iyo bari kucira kukureberaho ihanga ahera ihanga ya hikahi ihanga ryo ni ryorekerere gukora cyo mu bwiro mwe nyenda kubashaba mwe na mugume yihe na TVG mutiyaho tuganire turebe kutokubasa kutebenkanisa ibyo bwegese ko kumwana wito mutebenkanisa program yabanje urumuramo yabari munonga Rodoviko twine iriye ruteraho RDC owakagadi orukugezaho buri week akahika kunu kandi akaba nitwaha and we don't take it for granted umukazi w'iteka teko good morning sir yeah ruteraho ririya ni RDC Kagadi umukazi w'iteka teko cyaba cyarabisinyiro mu parliament 2026
nyenda kusima mnonga abo kuba kutebekanisa iki program kandi ukatweta necyembabazi bagenzi banje bini no mu studio Bright mwana wanje wedine ndijwe kutukura kandi nakagere na norukutya isa nyenda kubasima abo gumantwereza abantu kandi nangwe bitugamba ubundi nari ntekateka yitu bitkonka iniki tukubantu gonjora tubasima mnonga abo kutureba buri rwa mukaga kandi ntubendeze birungi nangwe nturamusi abantu mwena bari kutureba abina amageni kamasimwe abafirirwa abantu banyu ntubaza kubazikiraho umukubashabira kandi no kubagambira ngo ruhanga nuwe kikuru nuwakutaho kandi nuwakuyaho abakagadi nchumanya aba bishop Bonimpa mbasimireho nyumwazyo kandi ikintu cyakwata fire then abakagada bandi abampefu n'ahandi abine za stane zo kuroga ubuntu bwo bwiro bwo kugarukira mukama kandi nyosere nimbagambira ngo tuguma hamuramwa nubwo turije kutebekana mukama bambera umugisha kandi muturebeje opani bakiroga Bright Mumuza ayo nabuza ngo haciraho ibakuroga ko atwira umutabuno then akashara hariya guteramo amahembe yabi aramsi gatera kure kabiri gukura arabo gukura amahembe abakurana batega ko no mano ugatera abamwe ibyo natabona twoga yone gatera ngo umutwe kushasha kuguru abwa menerezo nizi ari nyamba nyinyi ati batera amahembe onduka kushanyarara abo utakora exercise ati batera amahembe mwende amenerezo nizi mbere byo bizabuye ku discuss abo kandi abakura amahembe batugatera kure kandi bagakura cyaje mbese ngo nasa kugamba cyo gukora ubudo cikore one wana bati ndarugora discussing abafumu kandi ruhanga na Yesu wanjaro hati feri bw'abantu babiri wo kubanza namweta Kadiki abaryo mushubuzi w'imbaho ariko aracenge yazo modoka yari kuvuga wabe navuga yaje ati nyamba uvugeho nyuma naruha kwagira rubajwa passenger seat yafu twamureta ambarira mu rufaro twacebeza umutumbirwe twashanga ecyamwita kitakumanya abantu bo witujya nshenye kungiro muri kiri barere bebuza umwana wabo ekimisiri iki kabatamurikire kabatine pressure kabatine sirimu umwana wabo ekimisiri iki abantu barere bebuza omuri kago ariho umwana bamwita Tabs abayinisha ine myaka nkashabene retired teacher ngira ngo murebere social media abena ye cyamushana cyacuruso shayibirize kiri 3 abazigubataho umuntu bamutematema bamwita hati nabo mwisire tubakumanya harundo jo ogote kumanya murebera social media bamushanje nakwa no mukazi wabandi bamutire mpango y'umuntu nabo yafu mbwe ebirebi abwacu cyorobi kwito muntu no abwaci cyerogera koroba abwaci kwito muntu ni cyerogera kuba ize very easy abantu umuntu najya kwita tikine shonga cyo mu kitegatekeho nyenda kusima aho kitenesa kabuti Pius Zambara nabandi bona bakadugara ba Prudence abijire tukakwatana so kuzinga Kadiki nandindirize nabandi bona bijire kuzikwatana so kuzinga bo kamunywana wanje cyangwa Emmanuel we dean of students wa master rizana hejuru mu Haradorsi wenu tuzakwija twikeho kandi we bari kura kuzaje ukora jo mwana nabana bintu bugije mu mwana banje abanyesere ninza kubahikaho banga yatwa yabari mnonga Bright Ludovico. Yes. The challenges in the education sector yonko mushomesa utwiro washomera ushomesa bituru kureba nangwa ubundi tukajya nkashona abo kuba ijo nkanyisha makanzu nako kakatibu ushomesa social media yajya ngo mahanga gati ushomesa ndamukwatraho yabaye ni cyakuzagura mbona ineka discount akaro Japani ma Germany manyachi ngo mahanga gati niri hanga riyo ngaho umushomesa batakumukwata no yakugira shonga kino kuba ko sortinga batikirize kumukoma ngo manyango mahanga gati kabiru then kakuratine then ajya ngo mahanga gati umushomesa ngo kwentebe ya mano mukoro hatagira ngo nahahonka aho buryo umara guteka tekwa ngo nabasa kushomesa kandi nyura kugira ngo kashomesa utabushomere kandi abana bakahika
tukaba twahuriye n'abamani bagira ngo everybody can teach. Now when you look at those statements na nebi tukureba ground, it's like there is lack of seriousness. Konke cyangwa munonga mukijo kufezinga utu amatendekero g'abashomesa kana amashomero gaciro abana bakwengera kuzarwa bakwenda abashomesa kugira ngo haturiyo tuyitirizinga abatwiro mfield konka twikirizana ngo bayone bafa twikirizana ngo hina bayone bashaba ari retirement aho kuba kintu umuntu nakire bajya tom kino rakirire yo wawe tarza university ninga tarashoma medicine nkeji hata bayone bakutoroka abarumu nabandi nabo baza kukura bahumure hata aho misho reba nabakubarwa maybe shall have to import teachers from other countries echi nikimanyisa ki abantu ko tukajya ngo nikimanyisa akakwate ku mwana kuza gukora ayihanga we bari munonga munyoni wanje mutebikanisa program ni no kushemererwa abo kugira ngo muramwa ubwo wa leta ngo kwasira habe bwegese kandi turi mu bwiro bw'abana nabo stilo batandikire itandikire itamu ya kashatu igini itamu nkuru iyo mwana ari koreka ibyatuye nahinga naza kusharura ki na munonga abana ba P7 ubwo mwaka ubwo bakuza ukora ibigezo byahamwe bya PLE aba senior 4 the same aba senior 6 the same bona nibaza kora ibigezo byabo byakamaririzo ibyo koreka ibibatuye nibashoma bihire muki nibaza kusharura ki mbweno kantandikira haside y'abashomesa ngo ko wagamba nyine mugisha kugira ngo education jane yanjye ngatandikira mu line y'ubushomesa nahenda nishoma administration kunga mwenu nkarabayo kandi manye kiriyo niki hariho mugambo umwe uwo mugezi munonga akagira ngo some people can change the world but there are other people who change those people that change the world abantu abamuri bahindurensi konka hariho n'abantu bari abakwindura abantu abo abari kwindurensi hariho ndije umuntu no mushomesa ahabo kuba president nabasa kwindurensi agitebenkanise agito mubuteka ninga shobundi yawe president muyenda gikore kure konka hariho mushomesa uriya nawe wahindura ubwo president akamukore cyari ijo statement nemanyisa ngo mushomesa nekintu cyukuru munonga umushomesa nekintu cyamani munonga nikimanyisa ngo umuntu umuyihango umunseji abashomesa tushimirwa ntubavaruwinga abo kubana waza kwetegereza nyenda ngo tukite a level yitu ya hanso kwa ha ground obwiro bwo mushomesa ari kumarana no mwana wawe nibukira iwo bwo rukumara no mwana wawe waza kubara enaku eziri umumwaka bishatu nkaga ni 5 obwiro bwingi enaku nyingi niziba umwana ari na no mushomesa okusinga iwo bwiro bwo kubora no mwana wawe nko muziri nikimanyisa ati ngo abashomesa tuni kubahereza ikitinisa tuni kureba ngo bashashurwa kasente akirireyo namwe nisimo kitinisa president aho kugira ngo aba sciences akabongera akasha kongana n'aba arts nabone betaga bwenge kuruvisinga umushara gwabo nabwo gukongerwaho mwe no muntu akagira motivation akaba already wawe in extrinsic motivation no hender off the other intrinsic one kugira ngo iwe nko muntu hurire waba motivated okoro murimo ogorukwe nabo kwano manya ngo hine bijuma ebyo kuza kugwiha munye cyakare mwenu challenges eziryo mbushomesa niziha nashemerwa ubo abantu tandika kwanjura omuramogu ezimwe wazirabaho wazoreka twaza nkumba shomesa ba secondary shahezi hatari muka challenge aka salaries zitakushana no shango umushomesa na shomesa nka literacy wayeta umushomesa wa science ngo shomesa literacy takubaza nabana bona nibagwa takujibaza ahubwo buri yoma ine cyakuba acakugirata shomesa no mu rujungu science ejo kandi haro wa mushomesa rujungu yes mwene no reba for sure abashomesa bine ku akashara kini ko yongerwa hari heshonga ijweruho omukwamukaga abantu bisinyiro district nangwa hariho n'izindi district sabi na mushanyu ezo mushara gwabo bataragufunira hato bakagufunira kwa mukaga konka bakabakoreka ngo Ministry of Finance center zikaburabura barino baza kubasindikira nka areas hati no kwa mwenda abantu bagatunje kwa mukaga yes konko kwa mushanju na no kwa munana ezo bakazifuna so short for ikabayo kwa mukaga tebafuna mushara gwabo so kwa mukaga ko nibya kufuna nka areas
kongo kwa mushanju kwa munana umusharugo bakagufuna aho inama nyirengo mushomesa ariyo na safaringa abakozi abashaho tebaba kabatabwi n'umushara abakozi ba government abandi manya ba town clerk aba chief no bakabatabwi n'umushara konga abene basinga yo complaining bakaba bari abashomesa reason ekaberiye umushara gwari kufuna ni gubagura muce munonga kwakuza kugubona karoni na nebinde byetago bya family biba byagumaziro mbweno naza kugufuna yagambire yahire bintu muduka ari kugira ati utafayo ibirebi nebintu baza kwa bampira kasende kanje mbweno cyabo hakarenga mu wiki abakwaba muri yo hamaraka nabo baribingi mbweno cyarengeri yoko mbushomesa iri kusinga ye nangwa na munonga nakasente kaci akuba kufuna nko mushara kandi bakora from morning to evening meaning that ngo mushomesa na abatine kire akukurugaho kacakaza korebi aho kuba ije mukasheshe some of them are teaching remedial ni bijakare munonga bagaruka bashomesa no mwibazo munonga atahabwayizi mwene nishaba cyo muri yeki ngo reka tugezeho nka government abashomesa aba tubarebeho tumanye ngo nabantu bakuru munonga bine kugira akubafu nakasharakirire yahigu. Secondly, wagamba ho kace ahacho kushoma nyenda kusima government ahubwo kugira ngo wazo mu PTCs na NTCs okuzitwire ziruhu abashomesa abaturane bashomera ahakasende kace colleges zindi primary teacher colleges zikaba zitura ziri ahakasende kace government iri kuziteka mu sente nyingi zona ziri under Chambogo University. In fact, some of us hatingani I will tell you that tunaweza kugambira amazima nka joininga education jane yanjye nkarabiro mbushomesa ahabo kuba family eyinabire nindugamu ikabita kubasa kunshashorora sente kuzibasa konga twashanga ngura inejo government neteka mwaka sente king so wabo ine ezo kubasa kusaha college ukashashura obusente buke bwa requirements ikintu no kitero sho then college kufuna ogumiza morabira ufune cyo wabire no yenda mbwenu ezo PTCs government ekezitire mwaka sente kandi ziyamba abantu munonga kwiya hati kandi omuntu yaraboko yayinamagazige yemingi ebintu byakabikorage yahikaho umushara no muhereza muke uti nitwenda diguri nikimanyisa ki ngo inekora the same system kugira ngo korabe wiyaho PTCs warekaho koa PTCs aro colleges zabiri za kira level ya koa ezikushomesa diploma na nebindi ezo bakazirekaho tubarazo kwasira nkachibintu Bishop Stewart za Canon Apollo na nezindi ezo bakazireka then za buhungire zabisaka kira level ejo ezo bazishara eco nicumanyisa ngoje system hatashemire kubaho tuzete nka scholarships kugira ngo abashomesa korabe no inangwa hikaha level yo kugira degree. Have you put there some means? Have you devised some means ezo kugira ngo umushomesa ogwe karabe nafuna kashara kaci ubundi yakize family mpango hine ka scholarships ezotireho ubundi mu universities ezikushomesa abashomesa degrees ninga colleges zasigiro ko wa PTCs kugira ngo umushomesa umucumuro aze yagume na shoma aha scholarship ejo ecyo bagambe cha abashomesa kwija kubura ecyabashomesa kwija kubura nyencha kare nikija kubaho twaguma umusystem nikija kubaho kita yes hadiya no kutawajya ukubanga twanjura bagira ngo ryo mushomesa kandi chairman turahe Aaron nakimanya ko kwereza bwa Minister of Education hato nugamba ka Minister of Education ni nugamba kwa government because nyowe watarikira ndano tongia ngono rugo bakabiri bakoreje imwe mu department eco nikuza kwendera naco eco nikuza kwendera naco mukuraki ekibuza cyambuza. Thank you so much for that. Konge kibuza cyambuza bacyambuza babuza challenges iziri on education sector haza on teaching mbwena hati nizo ndiyo ni impereza konga niyo niza korekaho amuhera ho ndi kwendera koreka ubushobozi bwa rugo gutanga tradition primary. Yes, niyo niza koreka niyo niza kushobora mu primary level
I'm going to tell you, wait. Urechereza Bright. Urechereza. Yeah. Obuyambuze kibuzo kiri direct. What are the challenges? But we are not discussing Wabanokora challenges. Wabagamba nyenda kwatanya kibuzo cye. You will have your time. That is Bright. That is Bright. discuss does not mean Wait. Right, no opposition. Maybe kora butahurira ikibuzo. Bakugira ngo challenges. So nintego kureka challenges. Neza koreka. you give a button, Neza koreka. Right, Okay. yeah, opposition. You are going to submit. Nibaza kubuze kibuze cyawe. You nugambe byo kureba ngo You ugambe nizangambe byo kureba ngo you cannot be given a chance. Opposition. In fact for your information babahereze kibuzo buri umwe nataho anse zitakushana na mutahi neza mutahiwe kandi buri umwe bamumakinga bamuhereza max zigizire ukuzigize register okuziri mwene kibuzo cyambuzi bano cyo niyo ningezeho koreka challenges eziri mu education system yitu yihanga neza koreka nihanga yes aha ndiyo nikoreki ninkoreka challenge nkakoreka ki government shimirwa nigirete nekora challenge y'inana hikaho nakoreka ekizibe kiro abashomesa nibenda nguri mushomesa abayine diguri kandi n'ikirunjo mushomesa kuboshomire cyo kakuguka konga mwena ha musharo guruho nanyenda koreka aha musharo guruho omushomesa naza kubasa kweshashurira diguri ejo yakize family mpango niho rangira ngo ihangari gumizemo because ni mpamvu cyo NRM kikugiremo ni mpamvu government yitu ni kiri kugiremo hati bagumizemo ko kubabere bakorane batera haka senti kingi omukushoma buriya hati bateho scholarships ziri fure ushango ine full scholarship eyo kugira ngo omugwire gwe cyumuro ogendo shome emyaka ikumenye batireho kugira ngo yaza kwa ushanga abashomesa bingi bine diguri nyenda kumanyisa hine cyo wagamba mutabikana sa program muri kugira uti omugwire bo mishoko hona turi kuja kubura abashomesa that is obvious wazo mu economics wareba demand yaba mpango supply yabanche demand netekwa kweyongera nikimanyisa abashomesa bingi barutayaringa ale abandi bakashoma bushomesa abandi bakashoma bushomesa akaza kurondo muri muri izo bakagurona nyica kari kukabura na joining ebindi ushaka kuza kumwiha yatakigaruka kuzayo hati ngabo mu bagira mu business yashanga yafurire business ari kufuna kakade buri izoba sore buri kwezi tokagira ngo mutware uze kumuhereza imitwaro 50 cyacu metse ngo kiyaza muri cyo bakitaricyo mwe kimanyisa ngo government hateyine kutaho umuhanda ubwo kugira ngo abashomesa bakagenda ngo bafune degree tukaba yamba tuta okuzo muri line kandi n'abana nabwo still abari kuza kuremwa kujoininga obushomesa direct yamazire senior 6 ahawo kubana amayango bundi nabariyo bakiriyo ne bashashurwa umushahara muke nico manyisa kimwe kine kuba revised net umushahara gw'abashomesa secondly okuronda minizi abashomesa abo okuba za kubaho umukushoma hariho challenges ezinde ziri mu education system eziri kuretwa obutafayo bw'abantu abaziri parents waza mu mashomero bwitu ga government nima ya mu government ine mu ka weakness ako kugira ngo wages ezikuza ama districts ezo kushashura abashomesa ubwiro bwingi nkan 80% districts ezo no muhanga no shanga wegeriyo etari kumara meaning that ngo hato muzire niwe oyine kureba ngo ahishomerere ryo ine ryo kushomeseza umwana wawe niwe wagira umuganda uguwata namwe nico ndikushaka eti nikira kukigamba no amashomero nye nabo purikizeje munywani wanje Bright amashomero aguti no mu Uganda Bright will have his time amashomero aguti no mu Uganda majority of the schools apart from the stint kushala mecha president in fact president akayamba munonga nibasindika UPE capitation grant USE capitation grant oshanga abana owa ishomero ryabaniza kushashura emitwaro 10 ya primary abazire kuba kushitama bashanga president akabatera haka sente kingiho nibashashure emitwaro 2 ningo mutwaro utari kubasa of course baza gukora eco baza kuchikora nibakora urukiko rw'abaziri bikirizana ngo tutehe emitwaro 5 abingi umutayirizo mukuru atapana tutehe emitwaro 3 unija tutehe emitwaro 2 majority yagira ngo emitwaro 2 nikimanyisa ngo niyo baragumene bashashura majority yagira ngo mutwaro ncomesa nizo baragumene bashashura mwe ntabwo nkiriyo ningambeke abantu abazire nyina amanyengwa amashomera gumwine oko ahabyaro byanyu amizi wareba ha chapa haro government aided primary school
government aided secondary school ekyo nikimanyisa ngu government neyamba aha foundation body yatireho na naha cyabazire batireho the government is helping ne aidinga ti kugira ngo lenda kurukwata lione karitwa nikimanyisa ngo mwine gukora ubukiko bwa management ubukiko bwa PTA mukagumana planning irishomero ryanyu okay mwaba mwine kimukwenda kongera iki government etabahire mwine kuchitama mukikirizana mukagira mukabuyo mukareta bani 15 tukiteke foundation bodo bamuteka kibo mukerezia oba muteka kibo omukanisa kirebeke ngo abashomesa mwayongeraho government kara yabahira abashomesa mushanju aha bwawe gince yine yo kutashashura abashomesa bona bera abahereze nimwe mwaba mwine abashomesa bashata mwongireho oba muzo mukanisa oba muzo muzigiti oba mwikiza ngo muzira ronda akantu kakungana kati abo bashata bumutiraho mbashashuri abo kuba government abashomesa be kube bahire ne bashashura umushara gona egaruka ebahereza neiba kweta capitation grant ejo capitation grant erihe bindi bintu binje byo kulisa abashomesa abayo nka government eyo kuguraho za manera papers za choka and other instructional materials echo nikimanisa ngwimwe abazire nimwe mwine kwerwanaho mukarebeka mu education iyo mu cyanga cyanyu yaza higuru cyo kurebera tina amashomero in fact kamba gambira mu Burundi batureba TV no kimyangu tina amashomero uko umubyaro aho kushanga umwana akozire second grade itari na first grade second grade nungi ko akuje yabugana na nogu origiro omu private akozire first grade bachebuga no mu class kandi ubwo wa second grade asingo aha bench nikimanyisa ngo bumwe amashomero ga private musasira bina amashomero ga private nibashomese bizama bamwe tebakushomesa abana kucenga ekikumanyisa ekibuzo wakireto karabera haruka urukwenda concept yekintu umwana ubu nikimutira ahubwo bakamushomesa ekizamu wawagambo kachake bizamu reka kagambo hona ngo kache ake bizamu kugira ngo ministry yo nehindura abayine bar kwindura ngo bizamu bigume bireke kutambura habo piki kuzahamashomero ninyenda kumanyisa eshonga echo ni kimwe cy'nagambe nicyo kiri kuretera eshonga kezi kushanga umwana habwe cyakozire first grade aha P7 nangwa na aggregates mushanju ninga akozire nka 8 aha senior 4 konka baye bugana omu A level na noria otakozire points nkeza kuzinga aggregates nkeza atakozire akamusinga nikimanyisa ebizamo bumwe kuyisha kuza kayishomero nibabirobora twatucira ku bweto busasi ushanga ekizamu hati basapurayinga cyaza bukanga abayisingiro sausi ebizamu tebakabirebe ogu yaterera munywani ati umukizame icyo biri bitarabuza kinaki bari babane barabiramu abana babo kuri umwana aza kakore kizamu bamuririre ngo babuze kina ansa bazi muhiri umwana hati kuba kugira ngo cyo kutwara bizamu abukikirugeho nyenda kubamanyisa ahadi no kugira ngo abantu batire batakufayo kawo aha district ni mukama wa motoka zone ziri ya district ekiri kumasa ngumwire bw'abana bari kore bizamu obani UCE USCE oba PRE wakwata motoka wane ya DHO wane ya DEO zono kazita okagira oti motoka eji neza kutwara line eji etoresa ideji eje toresa ideji nikimanyisa ngo bizamu nibikiraho umushahazimwe babikorera umushahazimwe utashanga kizamu kitandika sha 2 n'ekiceka ngo emermendi ya district ya emerera no ni you plan manya buri kimwe wano planninga wabano manya mutiro tuza gukora bizamu omu weekend ekiri kumasa wano na kuza monitoring manyo muhereza no gita either before or after yabare mnonga Rudoviko bweno tebenkanisa kirebeka mu mini zone buri kimwe na wenda no kwesa neza zaba RDC buri kimwe ni mushitamaka stakeholders b'umwanya ba stakeholders b'umwanya ataba baradisa bo kureba niba defending buri kimwe cyone they are there, they oversee all government programs no byo kwe bizamo guyenda nabizamu kwenda kureba ngo byakorwaje abana bihanga bashoma mwe cyarisa ngo mwine kweta stakeholders bone ubwiro ngo bakazamu kikareka ngo bigezo byahikaho mubwire abo kope bizamu bakabireka rero mwana karagu tukamanya ngo akagwa kurugirira nibwo mageze kuyabye karabisinge kuro tumanye ngo yakoze sa amagezi agwe yabaye iyo kanonga ni wanu ateje chwagamba kucyari kunuja ngo kitandikana from the start move on but this is a political talk show atunara utwatuzira kashika ndangu wa unami
That's why I was keeping quiet on my submission. Hati turun tugamba abyo bwegese abakutureba. Tugamba abyo bwegese mu Uganda amazima garigu iranira historical koreka nereka ngo government ya UPC ekaperforminga je mu education sector okukira government zone habo kwa government ya UPC agamashomero minja gituri kwepanchisa agitari kugambara ativa gona gakatandika mu bwa UPC nagi mukweta muri church founded schools gakaga supported by the government kayo abahetsi uniform government kayo abahereza za role ukoza makobore ushanga yorore uzanganwa ushanga yorore uzabutobere ushanga yorore uza kitunga ushanga yorore mbona ko ushanga ngo hariho support iri ku rwo mu government hati wabuza government ya Dorofiko obaherukire kugura basi ninga nkarore ninga boda yonga ngo bakujigurira nkishomero n'imyaka kama 17 nyuma nozo mu ishomero siniya wano tandekane mu chefrese za basi urgomo mu marasini ya 6 kandi wanda kuzo mu ishomero mu siniya wano abo kushanga mu siniya 6 nabone bajya bakatandika mu siniya wano bakashobora za basi ni mu marasini ya 6 na basi utakajere baga hora ngo bajigura ni generation ke ya mukaga because no kushobora sinji rukumbi 10 waza kureba the historical traditional good schools zona ziwezakora kusingire obero eka utobere ugeta ngamahamba mwero jeto rikitongo utobere obero eka makoboro tina atito makoboro tini goto atunga bishop muje oyitinisa Onesimus nenda kusima nakachuka akashanga abana bari 120 in the whole of Makobori konkati enrollment umwaka gumwe ekuzire yaza umugana 500 magana rukaga kandi hakiriho na mobilization strategies zo kurangisha mirege gako ngano yanje yashomire ngano ndi nakore 6 obeno zanga mu myaka ebire wiri ojuti bakujya ngo relation rutino mbiyo konkati hariho entebe kanisa abazire batubihira kavera misho twabureka ngushomero nezi yabo tiya government bachetegereza tiya government ishomero nezi abazire tiya government kashi government koziriki government etakura pichi government koziriki kuko abashomesa baromanya abashomesa bariho urwo bashashora no tinga kuko manyo ntitira cyanga kandi iyo tiburu that's why you are in the studio nguga abashomesa bariho government nire kubashashora nicyo bere mu studio nguga biga government hati nyowe yoke gabe ebigire biri hati so ntabwo ejo nyowe kabrangi kuko umushomero nk'eyo ukabuza ki government yerukire kumbeka katahikirasa ekato computer sana warwara mshinjo ekataho ekabahereza role hoto shaka role ibinde niba rugombwira bwobote ize bakuvuga na wanga bara high school emotoka yabo ni XW role hati shana base yabara bayiguriye n'abaziri tungati ya government therefore ito turo tugira mu education sector ekabe ina mani ombwire bwo bote omwana kuyabira atazayishomera bakaba mu buza bwacu wayosha bamutuma muzira shoborera bwacu mwana adashomera nango utetegereze ko muzira bakutuma ucome omwana abo hatashoma bakutuma ucome because okoza ishomero shaka agacuma pour deski nango mucumo bwa technology kaski bakaro inki ukamo ushanga agacuma bakaba baretire bitabo babigaba bagira ngo government property not for sale bakaba leta uniform bakuzya jinja
nyokangira mu jinja n'umwenda uza kuba ikigambo jinja kabategatega mu jinja nikimesa uniform zo kushomera nyokanza kusima ngajinja ni district hakwana witara kunjura ko umuntu ko urajinja babaretera jinja government ireta jinja abantu batunga jinja hatwo gajinja ekaze hati ebe niyo ningamba abakutureba TV babimanya ngo bakabiruka propaganda kanobwe tukabatunga billioni 5 ida economy ya Uganda wale kile shota billion 5 billion on hadi nshorota trillion zaru na mashanju rokali hata kabiri mu yambi konga trillion zaru na mashanju priority tete mu mashomero buriya twatubaje bright manya now we have increased manya numbers create impact hadi ya impact kije byo hadi nore kunjira classroom ngo China in 2 billion people, India in 1 billion, America in China has 1 point something billion abantu not million abantu billion na we are talking about billion billions z'abantu kongano eka China otino shwangu shwangu bakahangu kwa kabiri so nabwo cyo kugambira trillion z'abantu na mushanju ezi tukusorozo mbanya Uganda kurango tutunga hose tugaruka umana bitu bishomero kugira ngo umwana atakutunga padi bright sente zorezo garuko mbana shana kugira ngo ninji nyowe yabaziriho nuze kuzigamba maybe kuko nanye niyo ni kushobora kugira ngo twakutunga bitabo byababiriho byo tintu bitunga tukabatunga class ebucumu byababiriho byo tintu bitunga abo kwa bitukure abakora ba TV bright ya chini abakora ba TV onari bright atomushaka kugira ngo akashoma primary orira ya kugira ngo nagamba cyerekezo tahirito okay information ni nyenda mu kugira kinako informinga bright no gahati wakiriyo mu manyabarete bitabo manya bya property nyenda kugambira ngo esoko ari kutambura notekwa kugenda nayo change is a fact of life ibintu kubi kuhinduka ni mutekwa ngumana muhindukana neza nyenda kugambira ngo mashomera gutwina hate na hate mu government na private na wata hariya ibitabo kagira ngo wa leta abane bitabo kabibagabira umwana nakureka ngo nayenda ngo agure kire cyangu kandi wamuhasayize nki life yiturimo hata abanda babiri kora wait muri chereza abantu hati wagira ngo wagabe bitabo wahereze bitabo igana no basa kayishomero hati ushanga hayika bitabo 30 none government nico rukurebera kurugirira mbere reho ne hate y'abantu bazwira bisho ya corruption na nebindi nero kugira ngo rekitwe turete kizimbe ticombeke kumukakagara primary school hate size government amane ne kombeke bizimbe yo mushuma bakwebita ngo bitwara sinjo nogiba tina kumwasa kariyo konga kurugirira just orama ya bright kurugirira government ya leta ticombeke yo submitted government ya leta chombe kugira ngo leta bitabo nubwo leta classes zombe kafu rero muzire na wa are not protected bright gumzamu hati wa protected sebo akapura bade kabura hadi ekidali kizo kumanisa yes nico kugira ngo ibyo no gamba ne bishuba habukuba kugira ngo government leta bitabo na no leta ishomere classe kagitaho no ngo leta iki bright you are the one talking okurete bitabo na no kurete ishomere karyombeka ekirungi niki don't bright the one talking is not bright so hadi kugira ngo no gamba bishuba habukuba tukimanya ngo system all is not lost kugira ngo government ya leta bitabo ngo ninge biresera abantu bagibiro mu mahanda government resere padezi zabana babishiki ngo abantu bazibiro mu mahanda government resere ubuhunga bwo kushigishira abana ngo abantu bazibiro mu mahanda and I have reasons for all those issues I am raising. One of them abana bigire barwo mu shomero habukura part just part umwana arwo mu shomero abana bigire barwo mu shomero habukura cyamushana umwana siba kwe amakagamwe because we ntuzika abantu habwenjara hatkuru nozi ko muntu mukuru habwenjara akasho umwana we umwana we nabanza ko shomero atari
nangwa tubagira ngo bataho kushikisha akashara nangwa chikopo chimo chuvunga because you can survive on 1 cup of porridge no. So abana binji ni barwo mu ishomero habwo kubure cyo kurya. Abana binji babwo mu ishomero habwo kubure sente za family. Ushanga abazire bona barwo mu mabanja ubundi shebaka mukoba yo mucome nyina bari bamurona babaka bamuhiga kandi biri nabana bana bakushoma wabuze sento kazitaye nkashasura school fees no yabe ngashura tiyaheza nangwa no yakwe yahereze tiyabona mu rugo. So embera ngejo neretera natekateka government tekateka abantu bayo omugasa program ebibyona bikabende bibaho twine reason yo kugira the resources are very scarce are not enough. Konka to abantu tureba priorities za government tukagira ngo 600 billions zizakushashura ibana ryo mushija mukama wa continental hotel Kampala 600 billions nizikora byone binaringamba byona dikora wanya ngo 300 billions zigura ro construction company kongo mushomesa taine jo kurara mu mushomesa natambura mairo mushanju between 5-10 miles every day unakushomesa no mu ngo abashomesa ne basinda umushomesa nabaryo mushomero ye nyarwa kushomesa zo mujuye nasinda bagona giye konga natambura buri akura bahora n'amaduka gonga ne barazo arikuta sebo tichaye ja nabone ko mutu ndabona mutu mara iriho bamuhumuriza bamutera kajerasi hateka tako ubuna akajwa yaka kuriya bamutera kajerasi yaka kuriya ba yasinze yabire noje omukasheshe azayishomero ataho mukirasi shahina zakasheshe omuntu sinzire yataho mukirasi nashomesa wo kumana hemera nashora hero nakunyumbize nagira takashomesa tutunga performance hadi ishomero takubata government takubata kombekera abantu abashomesa amajwo kuraramo takubata kutaba abashomesa barukumara ati ko wawe sinjuru Rudoviko Lugoro minister wa education ukimanye ngo people teacher ratio ejo over 100 hati niyo wejina ni umuri sinjuru hadi abashomesa tibari kumara abashawo tibari kumara abapolisi tibari kumara wata hom barak sukara polisi okuba kujyamo emyaka 50 babahire inputs kandi nyingi RDC abakutureba wari nagambe kumpora nyo namuhura kakigambe cyaje ngo hirebwa inputs wazo mu barak stage yambara no shanga amategura akibaye biciro mugire bwo bote government yameneje za 5 billion yibasha tukubemo kitegura ukareta iripoti amabati ngbararo mu batman after 40 years no jangu okutukuma itoba ijo mukatkomera mataya gana ba RDC na imbodoka yawe nagireho wine bose ukare babiri wada kutahura ro mukanyena umupolisi omuserukaro arakuma aze mu unipoti iyo no gamba mu kibati is it fair umupolisi ningaticha nawe nakagure kuteye makare mitwara mushanju nawe no muntu naenda kanyama nawe ina bana ni bashoma nawe nanda kujuka no kugitwa hati nicyo nabe ni koro research waza koro research no shanga abashomeza bingi batashugire tuba kugira ngo tibajugire abakazi babo ngo tibakubakunda niba bakunda konke capacity hati kutayero wajoza nono zo kufokoro ko ngoyo kwera kuzako nibende za shukari nibende za rakeje misigo parafini nibende za sora parafini bakajaga mani nibende za sora hato muntu yajya kama ni mbari zo next time argo afata zajero wiseza abgembe so ndazabukura mu nyoko tikwikiriza yowe tikwikiriza omuntu much salary enhancement nyowe ni nkiriza ngo umuntu yanda gukora ashimye kwa ine munda in the spirit that drives him to perform and give a service. That's why twaba ntukura hino gukora rujya tumenyera ko mushomesa kibasa ngo cyacu murumu now hato go umuntu kuba ine mukeshi cyo kwenda bujana ko mushomesa my idea ekabene bejo kugira ngo go ainejo kuraramu
tutakagira mushara abana be nibashoma abana be nibaza kuzo mushomero bashome kucakubaho nyina karwara kucakubaho ishakarwara kucakubaho umwana wakarwara nabaza kuzo mwirwaru atunge mu buhereza because akashenera kuba imitwaro 5 gota kwa school fees otakuguriza abantu bawe otakugura ibyo kurya urudomushomeza bakuhereza ibyo kurya onejo kurara mu otakushashura amashanyarazi kizasize mazima ndebera amahurire ngo omuchome government national water resources corporation ishazira hamwe amizi nguri babaje abasibi amizi na government ya Uganda. By the way, it's strong actually 100% owned by government of Uganda is national water resources corporation. Nguchimire nguchazereho ebihome byo cyabishara hamizi police barracks bansara hamizi ijoka reba dana twine pamanetse mutari wa misruvu uhereza nara nguhereza sedazona national water resources corporation ngwezishazira hamizi akana ashaba parliament ngumwikirize arimeza na ikondo ahereza centers ngo bigize muremire hatunebuza government akapata kutambura mizi kagatahiri center pipe zezo katawoneza government kugapapinga ni government ngo amurwire yaratunga mizi na wongo yashuri so priority eji kusasa bya byandiki so nyoni iteka za kuruti yes ngo harimo akantu kitima bayiho imitima iteka kakugambire kashobore shonga zanje obutwabe tujye mu covid president Museveni akajya ngo bashobora gukora yagacinga kubwa sesere ngo president ndakugamba kandi wowe timwena kongo kugamba kwe kwa covid ikabande nina mambaza TV dikitera yaza kutugura at kongo no munanje jera bashobora gukora poma international schools zigumeze shomese ukachuma nyecho kachigamba ki no akashikati nyo tinkubiya no nari ya TV all the international schools bashomese zirakingire covid zikagumana shomese umwana wawe dakushomerayo zakaboja ziheze zakambara zo kurira ngo niza harohana zikagumana shomese owanje okanga ngo P5 hata ngo P3 owabo yazo hata ngo P5 wala kubatera kashane njako atwabo ngo P5 abisha biji bashwigwa abana biji no mureba hata shwigwe abuja ngo covid-19 kazomuka yaja yagomoka nabwo P6 ufagwa ngo mu serious 3 atamwishomera mugo ako akareba number 2 amashomera gabene gashomesa je school fees yazahigura bikawayo owabirire no heje kibuzo tutakibuza ite twabuza twakibuzo hamwe na kurugirira bakureba TV tubahoshi byangu TV Lilian thank you so much right yagambecho icya Namibia ni nabantu bakimba yobweri yaho yanyisya akahangano baketa the Gambia kategomja bagama mwita ya James Jenkungu Jama kana akora nk'umufumu kongar president ubwo ayangira kenda kuremera ngo makaruka wire Senegal kabita amaki akatoroka nenyo nyina nemotoka zuwa president they hinge binyo yes it is the main export here education is nemotoka zuwa president akastwara education is free up to the university in the Gambia Lilian former teacher I don't know maybe is it why you quit teaching kashani kubuza ngo ndiyo mushomesa kandi ndiyo mushomesa aho kuba katandiko kuba mushomesa naiza sini ya mukaga naza NTC kakoba nashoma diploma narga kakoba naza makerre nashoma degree narga makerre naza Bishop Stewart nashoma masters zo mushomesa tinka hindwaga ndiyo mushomesa ndiyagumizamo nangwe nyine nishomero bigambo mbwene ndiyo mushomesa mbwene ngo kundi yo mbukuristani ninza kwivoma kufu kandi no bushomesa nahati njiryo mushomesa bwo RDC nakanta kuba kwasa bacirga kakwase shayona bakakakwiyaho konko kagarika nkahi umbushomesa kandi no RDC obundu ukora nindeba ninshomesa mbwene ndiyo mushomesa ebizu byo mu education yona tibiri mu bushomesa bwonka harimo ebizubu biryo mu bushomesa buryo mu kushoma mbwenu mu education system yona nyoni ndeba ngo buzubu nangwa government ngo ku break yanagamba noreba ngo
no mu But the government government is in charge. It is not now. hariho planners buri section neine planners mwena ngogo byanajya tubinituma tinkajya mu government inituma tekagirira abantu bayituma abo kuba ninye government konka nyo planners Bright in government. nawe ni government abo kubaro mbwenu planners education nyonja ngwina kantu kacha kuba akubashobireho akuba takashira yitoro kwera abo kuba or government abo kuba no reba wareba education system hate kibireho cya curriculum nyonjo ndatandikireho nyo ino kuchukunyiga abo kuba kurunogera curriculum etandikiro mu primary ekaberije mnonga abo kuba curriculum ekaguruka yagwaga tetu bu yagwa hasine yo kubanza iya kabiri iya kashatu hate jiro mu yakana umuyakatano na mukaga ejo new curriculum term teriyo then mu P1 kwika P7 term hati curriculum yakubire neja kutebekanisa je kandi iki ninshaba planners nangwa naha ahere bakagire kiri mashuma tuzo mu primary abo kuba primary kinte cyabo kwata ochikwata makushu kandi ochikwata abo kwa kabatogesa what is democracy okokwata ku democracy is the government of the people by the people and for the people kanti cyakanye baga kokati kunkuzire nacetegereza cyabenshi banyisa nangwa buri yoko chishoma konkobora kucengaje abo kuba twatwate bintu makushu konka hati okwetegereza kagmanuka yongera mwenyo njya curriculum planners ayibagitirira gati kuri yagiranse katandika nese challenges kustarum challenges ezero kuri yatandikira P1 ekazom P2 hateka hikom P4 ekagumizamo no muntu nagumizamo na haya biroko na university ejo curriculum ekaneza kura kakutorwaje konka uri kushangira hati curriculum eroho tubakumanya nekiri kugenda misho abako batnyona ko mbushomesa ningumirwa kwandi mushomesa wa secondary kibanki manyisa ngo niyo curriculum ayatahiremo tinkujimanya konka kuno jangwe katandikira aha P1 ikaneja kubaje mwene planners mazime kintu cya curriculum mureke tukigarra hansi bright of yana gamba yana jangu jinje kahoba kabareta uniform namazima kabareta nyonangwa kabaho beneficiary wabi ukabijwara ukajwara ojinja nangwa nakwata ne bitabo bya government inaheta randeberire abo kubanka banishitamo mu mucucu tukaba tutine byombe nyoma nchenda idini nokutina ranga mazima nokuchomanje zo buryo tukaba turwara nemera umpurimari abwembere yaberi kokati waza kureba mu primary schools kurigira district level okutwombeka amashomero akona nyene nyetamu ninyenga commission inga ninyenga ronchinga okutwombeka amashomero noreba ngo kirije konka kuba kirije ati nyonko mushobesa nte kwa gambe kibine kirungi kirije nubombeka bakirga kubyombeka oreba ngo abana nubagenda cyo mu mashomero bindeki konka hine kiri kuburamu obabyombeka abano kushoma kwabo kurukuta rusho yo mushomesa ha mwana Elieta government abantu abashomesa abekushashura nabangaye no shanga mu primary school harumwe abashomesa mukaga ikirasi ishomero ry'abana mushanjo ndikacha mushanjo kandi ryine streams abana ne12 abashomesa numushanjo kibanki manyisa ngo private teachers abaraze mukushashura batakushashurwa government nibija kwa bari abashomesi 10 nkimanyisa ngo abashomesi 10 twantu tugira ngo ubona abashome batagire kibatayo kibanki manyisa ngo abashomesi 10 tuturabone kira abashashuri ataho ngenda munyetegereze manje manyisa ngo weji teriji kandi atinka government ntimuka tugira ngo abana bashomere busha batagire kibatayo hati nkimanyisa manyisa ngo abatine kibatiye abashomesi 10 bo baza kushomeseza busha ataho akabuza ntoka bantu bansanga planners tuino kuongera wage bill abashomesa abana babariye 12 tube tuina abashomesa 20 kandi barukushashurwa government mbeno education system einebirungi nebi konka hatevi ahoro kurebera ba bright nibishabagira amana mu discussing ebi byatandiko kuba byinji kandi ebi byaba byinji nkibanki manyisa ngo hati twashisha education system ninyenda kugamba aha secondary schools secondary schools you gift schools hatu nabatwereza seed schools bazombeka konka bakimara kuzombeka okuza ku mushomesa wa senior kuza payroll norta nangwe no myanyihire yo mushomesa naco kirumu abantu baka roti kujimanya sente za government nzirire naba RDC
kandi nkashobora 2000 na gumwe nko mushomesa wa diploma nkaba mbireba binshobera abantu biza bagira ngo wapi no bwo kwiza naza no muza compassion naronde mirimo yabo nazo mu politics no nakirire konkanga guma ndiyo mushomesa nukushomesa kasana high school kandi ndi chairperson wa movement arurengo rwa district mwana oreba nkunabire nabwe ndiyo mushomesa ruhangana amanye bintu bi obundi kunawe nagira payroll hati kunta RDC abo baba nkanda kwija kurwenka gumani ninyeshohora nishohoro kamuningirane so noreba ngunda ko kuza payroll hati rero rwo kukigire mwe cha arts na sciences cyabo kuzum ejini challenge no shango mushomesa wa arts nagira ati nabirgam fez baka fezinga nanka PTCs baziyaho ba fezinga NTCs baziyaho atas aro university zonga abashomesa bona binja ba arts niyo tindi kuragura tindi umufumu ndiyo mukurusayo ndiyagumizamo konka tumisha kusyobwiri twaguma ha rated batagarireho PTCs bakagaraho NTCs tushange tachine bashomesa ndiyo mushomesa obuno mushomesa konka turi mu class hari yabashomesa bingi abo kwirwa bakaza payroll abariyo mbashaba are retirement ahabwa inequality ejiro mu science ekagaruke kazo mu arts umuntu najango umuntu natunga miliyoni ina ondusha tunga mtwaro chenana mbwe nobwe kandi gemu nze kwinga bimba nebutakuri inshubure ngira kasente nanye competing to kubanza kushashora umuntu miliyoni ina ondisha chenana ondisha chenana mwena numuzo mukatare kamwe numuzo mu supermarket emwe mwena numwenda kujwara mwena mwinabana hapana mwena aho reba ngo hariho buzubu kandi mbwenu tindi muhakanisa ndiyo wa government tinda tarukumanye konka ejo inequality eyatahiremu erionerete kizubu erionerete abashomesa birukanga barga omu education omu kushomesa birukanga bagenda nangwe cyo kitakwisireka tube tukitira harbajo ko kuza kureba wareba abashomesa ba science oyebuza primary ne barwaye kabayongire science tyazi bakatandikira hasi niya yo primary tubakushomesa science nyoko mushomesa actually kuteganisa gace mbenye n'umushomesa wa primary ayine masters anjizire ngubo primary ugunabicenga bono ushomesa byona nono ushomesa science ushomesa mathematics ushomesa english atkonka atkogumiza matmweno yusha kwa konkangira ngo wayongera abashomesa abazana zo musharo sheme kwa nutandikira nico nabyo aba yamaze gukora mu secondary yes nibargahans babashomesa united kibina cyita cyabashomesa bayine slogan yabo because we are the nation is because yeah kashinyoni nyangira nondi omushomesa nyenda nkugambire omutebekanisa program waba no yongera abashomesa ba science otongire abashomesa ba primary hatu notire cyo wamanyisa ahabwenshong je science itugamba netandikiro mu P1 abo kwa utashomire P1 togurko kashoma senior 1 utashomire P7 togurko kashoma senior mbwenu ekintecho akantu wako planners education mwino kazo rerisho mkakareba right yagamba ho priorities haza president 7 aragize ngo ihangere musho twinege priorities we lack priorities now if we keep saying planners we are saying is there a loophole in planning tubakwetegereza je ndababikora kana what is the problem because now you know kireba logically ubwo mwana wakoze rabo kuba nebyezo tubona primary kandi barabine mu science what makes you regard scientists okiyo mbari echecho aho ndondo gambira ngagira ntati nyoti ndukora menting ukaniguza planners etindaje unabinazi no manyense eje gumiri tindaje unabinazi tindaje ngutubine bwenje bubine konkati ndikumanye cyo baro atkanjire cyo kangande tinkumanye cyo baro abako kinjya tinkumanye cyo baro wano gamba science ukagitandikira hasi ni ya 4 ukajebwo mu primary tindikuma science yo kuba no gamba nyino mwana wanje yo P1 hatwukikayo nana gamba rushungu rwonka mbona urani insima azararo infant ngumani insima ntantu konkati cha base ntunumurunje konka no kujya utinyine kinkuma oboshitinyine kinkuma nyoti nyine kinyine konka mayinde kinkuma ningamberecho nimba nindeba how ti cha base aresero mwana wanje yayetegereza nyowe nkarutera hebinkuba ntakugira hanta ibinta kumushomesa so
really planners of education twabanu tuenda education system yitu erge mu loopholes hatumanya ntwereza aba bright byo gamba ninja wano mu roku ya nashengura nango bundi abi hateri turabireho niwo tinkubaza kushengura kureka nimba niteko program nyereke kugenda misho ninyenda ngu planners nishaba abako tinkwenda no kwani nyenda planners batachikoze kikorwa nishaba ngu planners twantu planning education tutandikira aha P1 to planning mpaka a high institutions of learning kana neji curriculum tujiha hagati tujiteko mu primary abo ko mu primary nerga yo je boye bakweje sokweyera ito bintu bingi mano gegero mu primary boye bakweje sokweyera why kom oyendo yeyer bakweje sokubyaro mu oshoto baza kufutera ko mu primary ko yamba kufutera oreba ngu system ya direta yagumizamo nyewe ni teka ngo cyakubasa korwa kikaretera haba hobusinge education system yitu yaguma mu buteka ebintu tugume tubitandikire ahansi tubitungamye bizahigura honorable minister of education abenagira ngo boarding zisheme kwa star asheme kubana secondary schools nangwa no primary of course yaje na report on Wednesday. The report that was released in New Vision kangu chimwe cyakari cyamashoro gaboni tigine byeta requirements gazi batwebuza atabukurara yo mbarara mu mberachi ati maybe zanda zurpe nyo nabe nchiri kushomesa umukasa na high school kwe bagamba baka ito bakatuhisaho n'enyigi zebyoma naka kwa vision mu inspection bajya mu 20 hasito twatungo opportunity kujya ngo Professor Mshemeza is educationist kwe batuhandikira ebituru kwenda tuchumweta nka direct tujangu tubakwenda nyigize byoma mwena kujya ngo in case of fire mwena bana bataka hiro munchi mu dormitories ebaye batugambira of course aka sentence kazi zibasitana mu ishomero ajya tumbikore atwereza sente konkanyo we echo kugira ngo boarding schools zirigeho hati nacho ni nyanga bwenshonga hati nkanyo we ngiyo muntu ari kutambara abana banje bari mu boarding schools kandi boarding schools tokata mwana boarding school ngu government mureberere abo kubecho kubeno mureberere aryo wawe notekwa kuchikora kumureberere aryo munchi aryo mwishomero so nabwo bajya ngo boarding schools zirgeho noreba inecha ekikuba cyaturema nyonkagize ngo start kusia requirements echo ncho kugenda na minister aro boarding schools start kusia requirements kandi no kwa indi nyomo murikagati nashanga ishomero ritakusia requirements nimbe tanjantu mushitame mbe muhumwireho mbanze mutereze bintu ko tikujante narakinga konka mbe muhumwireho mutereze kandi reba babitereza mutereza manyo nabo kukinga tumurumo gwanje go kukinga is the work of the DEO yes no echo tinkuchikora you help people to grow mutereza kandi kinde kindarukora tinduka kanisa government konka cyo kujangu abazire ba planning ngo baheshe injo mutwaro gumu ngo rero shanga ni nyirukanga na headmaster ngo baherezo mutwaro gumu echo nyona cyo tinkuchikora ekinda kuchikora ninzayo ninyenda kusima management ya Patwa Primary School nuwaba norga omurika gadoro kutaha omuri chikuru nkaka ishomero kandi ndaba none bito twinama tuminji na misho minji narabana bataha na yemera na jantima bana mwenenji ngo batutume byo kurya banga kungambira amazimana bamanya nagenda nakiko mwishomero nashanga mu school management ya person nuwabaye kwatiremo arakwandika ugomana no ugomana nkahura nabe impressed akwa kunashangira bari abashomesa kandi basa kubatahata nambuza shinenje ati ninye cha person wa school management kashabana atukikiriza na tugizire nki kwishatu anyihira yo minatsi anyihira yebitabo anyereka bitabo y'abazire ni wari kubika shi ati ninye buzuma ati nuko tuyikirizine mbashire zinga ati nishinjika kaga ndiye bari munonga kamkwato mungaro nagumiza munagenda nije namweta na radio nagira sensitizing abazire bawe nakwereza airtime yito ya government mu weekend nienda next week naza kutayira ubo inortiko rwabazire kuna kirera shako mushija ati mazima nyowecho tinkuchakanisa akubantu benda bakaba babinjire byo kurya omwana tari kurya takwasa kushoma takubasa kuzayishomero okagira ngo hino cyo ryo no shomesa umwana tiyari ya cyamshana tine nakiyanywa ngo washomesa watahangu rero mwaze genda no mu class na bana girata no enta ndatuba kujibasa abo kube bine nebicori nibahinga bicori
bachirga kwinga bichori bajya kilogram y'ebichori nisinga nishiringi bina ntwenda kilo zinga ntwenda kilo mukaga mbwene buri muntu areta kilo mukaga eiza liquid bichori nagashiringi kakaga ona hogora RDC noza kwirukanzyo mushomesa nanga management muyakora kubi so really echo ni chikora ejo kujya mu biyo school fees mutwaro ni ebyo kurya barya byo kurya ki kandi bareta really education planners tukine makantu akutwenda kutereza kandi twatakatereza twahereza abasheke byo kutushekera yabari mnonga Lilian Ruteraho kandi of course niyo yo nareba program ya Kadara activist ngaburijo yongera kutwegita tugamba byona it is for the good of our country aho kubito twena na nindanze mnareba patriots nkanye we are all patriots bright no gamba shiringi ate sinagize kumurisa ngo nora challenges zinagamba ezogu yagamba nezo ne yagamba konka abana bari bashoma kandi batunga za degree amashomero go nagarunga kora kari bizi bategereza turon tugamba dero foto baturya mu manye bitekate ko byitu nibaza kuba nibyo cyorogwe urugero mu shomero akwishonga turon tugamba nizibaza kuba nibyo cyorogwe umushomeso byo mucome abo kubona bona ubwo mushomeso washomere akabora kuzapeyiro ubwo muzire urikutarwebasa abwishonga zitamina zimwe na zimwe konka babazire barkwebasa bakushomesa abana babo mwene yakurana ugamba k'ibyemere yakaga naki we I take my kids I pay million unasale nishashora million each wakana kamwe katika nasale kandi nigatwa nimo tukumugashije bakiyeyo konka kategurejo kiyo yandeta radio ARTV ecyane eta radio nongwe otarikubata kakaga nogo kubi owashomera akabura umurumu bayo tutugamba kushoma konka ne bakushoma yo nibiha ebakushoma omwana wa university atwamujya gutera application numanya na maza yatera mu bantu bashomba ari cyebara yo kushoma no ugwa kashomera ishi abantu ba university nimbumenye nyamwe bazo eramwana ukashoma na university kandi yashoma BBA adereze batini kwenda kandi bari mushiki kandi webwayizere okujudo kumukutamba hadi kuza ahashangire wajungwe no yo bright mumza kwa mbeda judugwe so na kwetu ya kwapchire ko ndikuja ngo nishonga ebyanga ngwena kuna ibaka bono mu ngwe mitwaro munano kwezi ningo ine cyoko zire munana koja munana za Uganda emitwaro munana 80,000 za Kenya akashoma BBA hona mazima ara disto muntu arubuka yabasimu yabo munana to kujumana bagumana atambura no kunga kumini njuma no mushiki mwenu no we tika mujuru ngo tikamani oga I have seen kashoma nawe kandi shoma development studies arukushoma BBA ni manya she has like two kids in ngira ngo ibare bya makajya family mu bimanya kongo umuntu kuzana nawe nawe tindi shoma nawe yamba yanga so in other words abana mu kiro hariho memory pap mushanga abana bineza degree nozomba boda shanga abana bineza degree abakukiriza cement bineza degree abakusindika bitocha hagari bineza degree abakoze motoka bineza degree hono mukutera matafari bineza degree hona kikire ebyo shonga yote yo kugambaho ni shoma ntunga degree za kutera matafari kandi ntajyo wa technical hakuba no rero mutwara kushoma ndamatafari no shoma technical education ujye mukombe kamweno because nabone muri muri kose nuzajya muri degree kongo muntu shoma ta BBA no shoma ta social works no shoma ta public administration ukata koze motoka ushoma public administration no shoma kandi atakaje wababya ekizibu bright nanisha bangungambe waka emirimo tinkugira ngo ero wacetegereza konko kubura umurimo nkimanisa ngoze hari yose kweshubura hari ya memory ga nibitana ibintu nibibiri nobura umurimo nyo bright kutungo umurimo esente za government naba RDC mbe ninyeshubura menta kweshubura abantu benshi nubanga white kugenda bakore umurimo je yo kujwaraje I know you are yanga nkakora umuziki akabara ashobora mushobora bakugenda ejyaciru nigure kumbura nangwa neza yo nyinde memba wa master wawe na mushobesa ruwe amutree hadi okushaka umwana hadi okubura murumu yabona kasedi yakana zo chinde kakwate na kasedi kanizire na ndokuzana ashwegwa cyogo ashwegwa cyogo no nkakora imizi by the kombere umurutoke kandi nabire no mukazi kandi ntine murumo kandi ndiyo mushomesa wa secondary natahana jantu mbene hato ngo murumo gwabura obwe ndigirere kumburo secondary school nagenda
nazo wanje kabingo katembe nahinga nasharura naguza nabone sente zayombekireka ko ba mbwe no kuzaha memore tinkwisha kugira ngo no bura murumo apana kandi nkora mbasha kana tukazinga akana tunga twari kuminena yobubwire akana tunga twari kuminena yargamburo yaza no nebitani ibintu bibiri ni nyenda bright mbone cintoreke kucusuza mazati nyote nagamba ibintu kabitanga iwaje ngo okweshubura abakweshubura nyo tikubahagira abakweshubura konka batera amatafari bine diguri tikubahagira nabakoze motoka bine diguri tikubahagira nabavuga boda bine diguri tikubahagira batera amatafari boda hagire okustama boda ngafokasinga no kunyoro muru kibaza manje tuge diguri abo kuba rero necho nimbanga no mwana wa pisiri nabaza kuvuga boda I am saying in education sector education itombatu tunotu bahamagezi go kubaza creating homo go kubaza kuteka tekeri hanga ukamanya a society problem and identifying a solution. Now by providing a solution to the society problem you create a job for yourself. Do we give those skills to our younger people? So when you possible God yoga government ekozireho ki kugira abana barwo mu skilling regional nani nyati government yo ekozire ki kugira ngo yahereza abantu mirimo because one urebe ibintu kwazo kumurimo n'amashanyarazi y'amashanyarazi neyo kira urizo ibintu byo kwemirimo n'amakororo amakororo ngo muri mbarara twini kororo so na kwejo presidential skills hub skilling hub ezo ziruo ngati bakubaza kuzamwitwe warga yo tokore aba bazomu banka aba bazomu yora ito bitu baze kuruke gibo kuzakushoma kuruke gibo okuruke bitenge okutere bishwani okubumbe nyungu okubemba batafari ito gita ryo batakushoma thank you so much yewe chini kureba abandi baze revenue nani shaba reka nani shaba bright nyenda mushengese jobundo chako batakubaza nanga shi omu government ya NRM egereze okutubumba bumba ngwe turugeyo otarije orije wagira ngo abana bashome mabazenka yibazenka konkar hogo mwana wagamba otine na kakaga akina ni shobora ogotine na kakaga hariho provision ninzima president wa Museveni entasima bro aja echo honorable minister wa miramana cha kuchigamba tuino kusima yo kusheme kuba kuri one hariho skilling eyogo mwana obundo targa muje owaheza P7 nibazayo na senior 4 kandi bakabito mu regional levels mbarra uko witu ninde chenjojo uko witu nanka kabare ninde bakunu yakabare eje yabunyonyi skilling abana nubargamu nangwa kandi kuba kubanga basibura umtebekanisa program nubabahana package yebe harani babaha package yo na tuchumsimirecho echo necho gomana owarema otargayo echa kabiri bwanyima yebyo byona agarikire ya leta ka center akomuzira rakozese akarga omugoro akagire cya mugasaro PDM parish development mode abantu batunga ka center konka tukujya itwa bakakuratira kareba kuba kuzibahereza abamwe tubakuziko se basheme kwambaza koze namwe ndiye kwato umuntu bakamuhereza sente ngo yashwera mu mukazi kuna mburize sente baba miliyoni ni guma hatu no ndatukore ki bwanyuma yo kubakona buri kimwe cyo nyowe ni ndeba ebyo bituriyo ntugamba tukine kinje kituriyo ntumisinga buri omowe no mu Uganda hata kamanati ni shoma kufuno muri ninteka kurugirire mbere riho hati na nabantu bono uko bashomera no shangeka hato mbwiro buturimo karukoronda na hasabu county umugomboro orona muno muntu oyine omazirina senior 6 akubura hagumane hengera amahaza amabadiguri hatari kuzama aba masters na nabandi nini ngo turiyo tuzo mu world omunsi yo kuza kushanga burika inamabana kabatanu bona bashomera diguri echo nikimanyisa ngo hatwine kuhindura mitekatekere yitu teka hato manyeti ndikuza kushoma tindi kuza kushoma kufuno murumo ndiyo niza kushoma okugira ngo ngira amagezi ago competinga n'abandi bantu abaryo munsi no kasi niche hato turiya we activists now turiyo advocating abantu turiyo advocating resiyona turiyo tuboreka okatora muhanda ki buri mwashemere kutora ubujunanizibwa ubwo kubisa hensi yekatebeka utarinda government utarinda mwembezi wa government iyo wabo stakeholder man hati nkogu no opposition
tayine murimo gwa government akushashurwa government Kandi kongo ageze. murimo gwa ariyo nakora hati ariyo nagamba mu matafari aha ariyo nagezaho okugira kiyande kirayihana nyobo nija no ndabyo umwebembezo wa government ya percent zo kwija nija kugira ngo ngire binagana n'abataka bitu n'abantu bitu umuntu akagire kibanyamo mbwene nkabe nigira ngo tureke kutwena turugacho kugira ngo nishoma mu mfuno murumo shoma kugira amagezi nka bibi yitu antugamba ogwa kashoma ebebi yashomire hati na aine business ye aine company ye ariyo nakora sindi kora abo washomira ubushomesa bitu no basakora hishomira wabona ho kagabo kora abo washomira ubushaho no basa kuronda amagezi gona akasenta kakushomise no basa karunana ni ukakora pharmacy no basa karunana ukakora drug shop no basa kora ka clinic ebi washomire byona no basa kubiya mu umurimo gwihamu okoze sena nabandi abataka bwine esente za mwe tureke kushoma turukushomira umurimo shoma kugira amagezi agaragu yandi yes uvugo ni kwagira turi mu kahumuro kace program na kadara kandi kabwijo must have a break mwicerezane turi tuzo mu kahumuro urumna tureba TV yose tuwebare turaryo mu kahumuro aha aho ni tanzira tukongeraho kandi tutwara program ahamuje ya kadara ya TV West kandi tuganira aha kwata habwegese bwashemera buzakushemera twena abo kuba turi kushomesa challenges kare nyingi muno akano basakuzo kine bingi no policy making ahi group oina amashomero aine interest hatushanga ya na managing kandi ataga mu conflict of mwana chimbingi munonga ungantuteka te mu kihanga twa esotinga tukatereze bibwegese akwariho ebintu ebirukiraho ebintu ebyubwegese byaterera nibisotinga ebindi bingi munonga gakushanga nemirimo mwisho kwetarikiziwa kuba nimwegesa ki if you are training and producing job makers niza kutana nabo producing a job seeker aka job seeking ne basa kuhinduka ikizibu that can even threaten the stability of so nabwo icyo education neshonga ku munonga kandi tureba zimwa challenges zirimu kandi dutegateka mu mashini byakorwa zikatebeka bright muzi yes sir tugenda tuhendera asa ko umuntu wayigire ukahikarure ngorwe later you create zuba kweta recommendation what do you recommend as a Ugandan allow me to describe ninga correct definition kundi kugereza ikide cyo kweta werese kandi kikutekateka ngumuntu twena turi ku kironda werese is defined as ownership of knowledge and ability to use that knowledge to create goods and services. Ownership of knowledge enough, and you end there because you own knowledge. It cannot make you a wealthy person, a rich person. So many people own knowledge. About binji bakazabishobora batunga ubwenge muto. But the ability to use that knowledge to create goods and services is wanting, is lacking. Hazecho nicho turon tugambira ngo mu muvito kushomesa abana. While government in responsibilities zayo kudazi bashobora. Konga government yakombera yeso abandi boka binemirimo. Government ke yeso abandi kandi bashobora bakamara degree bakekoresa successfully. Iwe akwashiro muno yaremirimo ne yarengaro. Iwe ngoshomero what is your role? Oine capacity yo kwate rwashomere ukabitoma nkora. Because wamara kwate rwashomere ukabitoma nkora. Nikimaze ngo kushoma no nakushobora kushoma je ukazarurwa university you can easily identify issues that are affecting your people, your society, your population. Now you are the person who went to school. It is very very easy to create a solution. How ukashoma. Now in trying to create that solution you create a job for yourself. Nyenangu muteka mutagafuteka critical thinking. Umushomesa nakushomesa kurigirira syllabus konkiwe ushime kuchokota deviation from the norm ukakuriyetinga you tickle your brain to think harder habwo achogo yachikozire akaba successful urakera yachikozire habwo ashiyota kwata kuchikora habwo achino wene diguro kachanga no teka kuza kuze motoka
habwaje no bwene diguri ukatekateka uza kusika capati tokatekateka ebikukiraho nangwa tokatekateka kurundana abakusiga za capati ukabakora musako. What is it? So thinking of imagination is the beginning of success. What we imagine comes to pass. Ebyo kutekateka omugongo ni wararo jo kusika capati nizezo. So ejo nekintu kyomuntu omushomi. Then omuziri ni nkushaba ngo twara umwana mu ishomero ekuru kubasa. Ico ni nkushaba ngo wakimanyira ngo government kufireho twara umwana omwishomero yo kubasa. Kandi utayira umwana wawe nyine banywane banje bingi nibashomesa abana babo numbuza umwana nakushobera nayika no muchaka ngahita kukimanya tubuza umukazi wanjye ngo kumanya takutayira umwana narwo mukasha yikumira bizakasheshe atahasha mushabite kiro abana tubamurebaho. No time for children. The only information is kutunga no kura mukande house boy ngo hambira umwana we ngo mukumi no mwicira police ato mwana wanje nashasha umwana wotagamba na we nakushasha atayakushasha bamura kumutweka. So na kwecho abaziri echo nikicho abashomesa ndikwenda abashomesa no nitekata ngo okushomesa is a calling. It is a calling from God. That's what they suspect there. Ahubwo abashomesa tukatuma ngo mushomesa atagira sente konka nagire kitiri so musosoyete no mureba no kubagurira cyaro no kubafire kitiro mbazi mbwira umuntu gwanyu mu gukunde watch cause chemere okucyakana ni hano rega kuzomukane mu klasi usizire wabana umwangu no kushomesa shomesa kandi wanda kurekura orekure ngo turi kubanza kuzayishomero emirundi ebiro musande ni babanza bakuterereza mu burizoba kawakererwa no kwata abana babishiki no bakwana abana ba primary no ryama nabo ngo urwo mushomesa ko tabona kushomesa urugeho habo kuba kitagiyecho abantu baza kwata ebirejo twaro mu ngaro bakuyebare yenda kuhendera intero muranga government yanje ngo muri government mukwate priority ninga okutekateka kwa hangu mukuteka hado bwegese mureba umuntu waburisho nawe yashomesa umwana we kandi icyo no turabe tukora kuri two thinking ni twakora cyo kweta innovation tukakotana ka factory kitu ka juice mutwere cyo kweta incentives mutwere tax incentives mutwere cyo kweta cheap capital nko mushomesa akabe nazo mu banka atunga loan ya 5% per annum because there is another service is giving to the country. Doctor akabe atakuzo mu banka akarya loan yamagoba akarwinga n'umushuruzi because what I know bwire bwo concentrating akobe akora zetezo. So naba nizibaziri at a higher risk. So government should be kone yabo. So nebyo byona ni ideas ezitukuza kubaretera omu government yitu twateka injuruva ni mwene mukireba ngo ndabandika minister wa planning ebintu nitubito mu ngora bwo bwene ntwadubwine konka ma office ni kubera yabare mnonga ikindi yaga bright nagumana agamba kandi reba shonga nagumana yujuka konka mwenu ati ni yamuchimwe there is no micro ground araba kuyo no yosia ninga to araba kuyo batabikerezia naga kanisa na yera kwatera marako batakago mu gakoga sabarete your conclusion bright thank you so much webare mnonga munywani wanje nyewe nyenda kubanza kusima bagumirana batureba na panusi batahibanje ahabukuba akira kutwamara hanini pamyangu ihanga ningasha abantu biti n'icyo batushomamo konka nyenda kubasha ngo bitabantu ganira aha iwe cyo wareba mu cikuru n'icikuyamba cikoze sinkija kwisa iyo kwenda kuza nashemererwa submission yaba yamuhe bright ahabukuba wagamba hamushomesa nyenda kubamanyisa abashomesa baroni batureba aha nkakireberijo isingiro district advertising aturu kwenda abashomesa kinana ha applyinga abashomesa 12 mwene nyenda kumanyisa imwe abashomesa abaroni bashomesa machazi mukina kashara kaki konga mu manyangu nako kacha kumwini hina banda bari kuketinga ngo bakafuni bote bakakashira mwe nabeshengereza waba wagire kushomesa gendo shomese kandi imwe abazira abaroni batureba muteka abantu mu mashomero hatitametandikire yakashatu neshe bikushanga hato rwo kubanza rwa kabiro rwa kashatu ngo iwori no mwana wawe ngo ejure gwire ngo hato ngo abanze yaza kwinga service ngo bone kumutwara yishomero ejuke ngo ngo mwana wagira yishomero ebibuze bakwija kumubuza nibisarane byo wawe iwe ebyo ubwo ino musira hati ngo aze kwinjira kandi yenda kubamanyisa
ngo mureke kwa mani na munonga imwe abatakagizire sente zo kushomesa mu mashomero agamani munonga no mwana shomero mu shomero rya government nabasa kuba wamani nico nakusimira bright nara naco wachikonaho munonga ishomero ryo ryo kushomeramo ruhange cyakutebenkanisize kuba no kiba obokozire first grade obokozire second grade provided ngo kahika omanyengo cyo rukwenda kuba cyona no basa kukiba mwe numureke kweharura konka murebe ngo abana bari mu mashomero ninyenda kubashaba turiyo tuzakora turiyo mutamo ya muheru eyo kushubuzi bw'ibibuzo by'akamaririzo umwana urije kuremwa ninga na hati washanga umwana umure yakugira ati ndebe ibintu biza kundemo reba ngo umwana wawe ino muga guno gwari kumanya ogo bwo kwese mikono n'amagezi gi ubo mutwaraza kwega kukandika amasimu obaza kukandika piki nayo nabasa kurabirayo abo muntu wamana wareba nakunda business sente zuwano nda kumuteka muzono bundu washanga amagezi garagu mu class gayanga umuhereze ka capital kake wareba ngo yatandikire kugira ubuntu buco buyashuburaho mwongera ari ka capital ngo muziri umutwara yishomero ecyahamwe nyenda kubashaba ngo mureke kuraganisa abana banyu bibanja ijwe ruho kitezo okuchikagati umwana kimisirishe icumu ari kufeche banje imagine ekibanja ngutamuhire kibanje mwe nabeshengereza mushomesa abana banyu batwara yishomero kumara abatwara yishomero umwana yabashomire akagera akakoresa knowledge ninga skills ninga shamageza gabuye noko omwishomero nagenda akora n'ibibanje byabona batakwenda kuza kubireba ahabo kuba nagure byeye abigura mu tawuni ushanga nangwa bibikire hariho niwe umutawuni ubwo mwaga gwaburisha hano mutagwini mwe mureke tuteka abana hamashomero ubwegese tukirebe ng'ekintu kikuru abana banyu umwana waje competing no ndijo utashanga ngo wabone wari kwija kubanaza ni waragume nakora omuntoki z'abandi ni waragume nakora business z'abandi ni waragume nakora mu office z'abandi mwe umwana wa mutekemu amagezi muteka yishomero ryo ne ryo kubasa konka nawe agire akagati akwiyafuna umubyo gwegese nabasima munonga nasigara ndi bya Rugaba Rudoviko Kagere minister w'ubyo gwegese aha Busingiro district kandi uwabantu bisingiro South baherize rindi zina amasiko gisingiro South nyenda kubamanyisa ngo amasiko agagumunyinemu nijya kumekinga sho ngo mwatire yo kwa higuru parliament nabacicerera kurungi mukamabwira soberi nko mukustayo nashoma kishumuruzo twanshoma samwiri yo kubanza kutandikira ashura yakashatu kushikaya kana abazire nibone kutandikana nabo ntureba ngo ruhanga aketa samwiri yamugira ngo naza kwereze kifubiro aba ecyar kwija kwereze eri ahubwo butatebekana sabana be samwiri yo kubanza eshura yakashatu kutandikira amushororo ngo kubanza samwiri nayorekerwa rahanga ebi fubire bikuza kuzara eri ahubwo butatebekanisa abana be kubegese mico mirungi kubegese kubaratura umbantu kubegese kubarije kubaho imwe abazira bari kutureba abatureba mwegese abana banyu muhanda tikiragira ngo yashoma akaheza noja no muhe kibanja nanga nobura kumwegese ko aratura mu nsomo nico rukurebera nani impakanisa kugira ngo umuntu ari kuza memory tari kuzaha memory ahubwo kugira ngo utashomire nanga shomero mu rumo gwabura kureka nategesi bo muhanda ogwara atoremu ubwanyima yemishomo ye nyenda kubahiga abazire bagenzi banje mureke tugesa abantu muhanda kuba raze ho kushoma okuryo mu education system nanga sho kushoma kuyangeri nanga kubatireho oshanga abana barije oshanga be nangwa no bo muri mugwa kubura oshanga yine cyakubasa gukora ekiramugasire abashomesa ito nito musinge gwo kununura ihangeri nkunde dini y'abanyakaturuke inakeshongoro kayo ngo akahangensi we yagitua ngutugirunje ne tununura wakahura ko ngwenu akahangensi rahanga yagituhereza kuyarigire kutuhereza yagira ngo tugirunje tuteke mwe birungo tugire kitwaye kozesa deruneyo ejonsi etununure abazire abashomesa nabana bari mu mashomero nabahereze nimbende zo kumanya rahanga akabegese cyumushemeye kubana mukora mwarugo mukushoma kurahanga bandindire ryo mukazi w'kitekateko cyaba cyana bisingiro abantu bari kumburo ndiyo ninyija kandi turiyo tuzo mbodo vugabana kama abampera ubwenge namani bwo kubasakura bo mu yabari munonga Lilian Kaburijo sangi so no a vote of thanks to RDC ngenda kusiba kuba niwe RDC wenka umucangi uri kuja radio kugambira government programs
nubwo kugambuka mutuba tugiye konga no cyaba bagumayo ko bakunami batakwenda kugambirira government at least iwe tukubuze buzo kandi bigarukamo I want to thank you kandi mu government yiyo national platform urawe n'umuntu now turiyo inabari bazo mu bihombe right let us conclude you know now you ndarire kiga Nyenda kubasima abantu batureba aha cyo kurebera tubabi hamwe abo kuba so nyenda kubasima abantu bareba program okurwo twatandika kandi ngaburijo twire nimwe okuga shahina burwa mukago kusya mukaga mwe bari munonga bari kureba program eji akadara bright muza nyenda kusima abo kuhelera continuous commitment yo kubaha burwa mukaga we bari munonga atabantu bakureba kandi mwinu bantu bena ngo bakurino henderaje really aloteraho thank you so much you travel from far and every weekend you make it here we bari munonga kukwija umukuru byaruga barudoviko kagere we bari munonga haruna ba chairman bingi bo ba chairman bakama bawo atabatakwija so ware bakansara na chikora and arukugaro you don't take him for granted nawe cyo twenda kubasima ebitwantutensa abaturiya higuru abebembezi commissioner abamani abo kubaza kugira imwari implementing abo kwa mwino bushoborozi mugeze kubutuma ukora abo education tugasara twena kandi hangari yatebekana twena tuganyirwa meneza weekend nungi n'abantu Vincent Mujuzi tsakurebane weekend yo kwija mukama turinde twena tugumyo n'amagara marungi musibeje izahebwa umuporogaramu eji n'iz'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'inkora ya TV West Nehinda n'ingabo abarukura TV West Nehinda.